wow. The way the or dead wow. And we number what they know. We know by the manche. I'm going to be no need you want to be I'm a boy. I'm a support thing. One say I'm a we should be few. But when we meet Osu Badamusha, when I tell you at the Naha, which were ye may, I mean, there will be a man. They say, a noon asa. Ke Osu from Obi Jibu, no lekusu and nene, Reeby TV, Kekusu and Bolshia, no back. To mobeni relationship je me ni mo woni ne mini ane wo ke kusu ni kasemone baba habu di Mesga West 2022 ama me mo woni ni wo ke ni kasemone ba habu dani wo ba cha no je mi kometo nye nke nye mi nu kome ni nye la hu e ba bi no mo esaje fi ko no wo hani wiemo acha no Nyeshika nsho na ba ke Nuumo la kote shlamo lepe nyeke shlan ake nsho na agbomo shinyeke tafra se gan machine akuchoko kla ekpe nyeke akuchoko kla ekpe be mi ni ke waye tapo ye gan osha photo ese lo kama yue ni di multi stores opposite in Shona ni afi shitramo heko ya jena chole Osikan beach teni ojeme che game ba yue anokwale ihegbe Osikan no ani Osikan wo ba na ye bie lo 1590 ni wo ba woko Osikan ba woko Osikan ba ni wo ba ni na obutu bi ye na kan Shona ni tafrache amengba wo Nuumo la kote ye na eja ke amekple wo ya ni wo nyemme la kote ke we bi ye ba ya wo na ma na lo na me ke ba ye ni eja me ke insure jemefe ameno no eba cho mumonta ke helo minta no mi Nuumo e bie ni ke te fi oten ni mata bie ne ni nyamie ni aba nyami nu pa ba gbe na no be ete obutu bi o ka ginyele ake inshone na anye no ni nye ha wo aya se ko ni nye na shipon pata no ni nye be ibachon Elijah Kebal ni ne je ma woji yen no ibachon akanshi obutu bi ne ambagbe yin ahun nu he ne etwa akeba je no etwa akeba Nuumo e ba yue e ba ye npai ne ba ko woro echo efon nu emi nu e ba te se ni tejipo no jino nu oke na Osikan te no twifo a obutu bi egbo efueje no wonyi amese ahun ka shenyanya no ha wona asafulala ni tafrache obutu bi encha amenyemme aka fianku ya kun ye dunyanya no eyin fa afu jeme wo wa mefu ikete dan wonyemme nagbe na meya mewo no kusu na fi eje wo la ko teji wonyemi nupa le fi okusu no Nuumo egbe kate no ni la ko te fi okusu onale aga wo to pelele no won boss obiane wonu ogba eko ni ake ni odo ekwa weku ani ameneje nyeke amechapa nye no obi ya lo nye Nadu jalo
Odo kwawe egbe die ncheji odei kwawo akwamunyoni anu bi bena mba wate no ni teno baye manche agbene ibarake no ni hiwo na ameba amechu amegbe na no amebonya me asafu efe ku amese amete ne hwe me fio ku yeje no be mi ni osu badamoshin agbene kaji ate na ha kuchu emi yemei ka yeme ani na ka obi ama se de enum asa anume ameyeta ate no ashi ate na me ba hu na kanta na me ba fe te no manche na kan Klottey aje maka me ato ye ko na me ja ka no mi he ni ji kinkawe dembiye ame daribu eni oje no mi ame tuchofa ka ame tu ye no anumbiye ame yese no na me teneshwe ye make he me ko te je me na me kwa ka enu masa kesa le ko banate na atawa me ka enu masa no jino ni wo ke na akucho enu mansa no ekache he osunyo ke ba che he osunyo be na hwe mi he wo ta flache kaji afomu ko ye mango no gbe fe gbe no hin bo wo cho ma no nyo me wo fua fe ake wo fe osu meji wo chi kaji won kwa ye judgment ko ye bi e ko gbera mahanye sha tibo sashi bi ji ami shishi abo sashi bi ji ami wakame ato babu na jema me hu ye mene he ni wo cho je me mental hospital rich hospital e ko no ke ya Accra High School je me ameyo ni barake blofo ba won shipon ni ke chuni ni wo ababo isane yeli sani na ye la manche onano ko su manche ye na hansani na bote mi ahun na ka jemfe ke mo ka gbe boundary road ma cho nye fe osu ni amini ke ya laigon ni mene wo cho le legon fe osu ni ameja Klottey shipon ni no compensation na ha ake ha osu na ke osu aha meko nka wulu e ba anya nye shafe nye wonya ni bia no tibo kashishi abo weku meni akwambi ni wo gbe ni acho odo te shishi agbo e bo mo mene o tun wo gbe no che obo e ode shi ofa na no chola odugba ni wo ode kwa kashishi bo je shishi agbo davi no mo manele wo ye ni woji efe mi ya akasi ya ta jeme ni tafrache ya kan ni wolo ni ma ko wolo ni nkan ba chon manso si mba ko ntawo woji ni mana ishikwele ojogba ni ke ntashi mana ke ntashi ojogba o fa ne je shikwo nko ni amehe ko le Wulomo de amehe ko lokolo ya ko le Wulomo nke amehe ko lokolo ya ko le Wulomo de judgment e bie ayesane 1931 yo we rado agbenu magbene le hye wo ba ngmene mo fe mo nu ye ko yo me neke achimota sanene obu sanene ni sisije no ni government agency yepo ni ife mempia here ya aji emergency meke obu family of osu nkome ofa ni o chowo me ana ye owu family ko ni jo osu nche wo be owu family osu noni baji
wo manche ko nu wo chole ni noi abebio e shabi e ngane ke hinshin e je fase yesraha ni e shabi ji William Boy o boy ewe efo ta flache mi npa fai siano kwale ni no balaka ke hani no mie Clark efonyo ni ye kasle ni le no we ma ni e ha no abebio no ke hani egbe akagbo e ni pa no mu e fa yake enyami yo binu ye fa se ekeleba ha le numu ehun biyo ashokai koni bina ba fo ni awolegbe no afo note dowona owu note dowona owu no na kan hyphenated name eje hybrid emi actually hybrid name no neke William Boy owu ne ibanake tafrache be mi ni ayo legon sani ele wolo mfi o manche me no be sani le hu ya domoshi ni e blashi pon ekwo ewe mi nshi aye sani egbeshi at the West African Court of Appeal ye judge myself egbeshi ametomi be mi ni ama Achimota College akluwako yeje na chola anumle ani anumle yeje lu dan ama Achimota College lu be mi na ama Achimota College dan anumle ba quarters na ama ahanu chulo no mele ni akecho nu chulo ke ya na ama chu ni ikeshe lebi na ba twa swande ka pa ba twa gbeke abacha ba pa ni chumo na ke onumle helo ni ji aklu akewo na ha je blofo quarters yo je nje sunchuko beyen to je me anumle workers quarters ni heniji wo sume ni wato ni nuchulo ehun ni yo Achimota College mi ni bashino kalegon ni bashino ji Christian village beni wo shele go no mi blofo ni ji Presbyterian bi ameje no many blofo me convert ame into Christianity je me akame ato no so many na wo je ngbe Christian village tafache kise ni akewo kise ma eba to ame no mi ehun yeje mi shisane na yeje mfi akewo loko ba hami nkwe wolu ni numoko ni wochole tete kwa ni yo hacho ameke eyo dase eha boy owu ake ehshipon na ha male wolu ametuna mele ake anokwale wolu ewo hie no ke be ehse me ni tuna ka male ni woka me ba pe eja ke tete kwa mi deje nini bake woyo ebiyo na chola akuye efo ajewu ne fo atwe ne ba fo soa ni ji tete kwa no ka ji lele no Osikan enyami shome na bi tete kwa eba yoda se yabo ate eni ma shipon bo no ni no many chake woji ahin fe wana wole fe wole shi sumoni iya ajemepi eja ke na kansani sane yeli sane ni nu e ba she be enu wo ba do ma de kami no wo ba famo woji epo beni woje ni ne akwapen gonji ami nu wo ba
she osuko wobani na kote amli ye nkwantanan Babiloni wobani na kwa oblenya ningme na choje me kwa benya le hu Babiloni ni wobani na odei into le hu Babiloni le efo ashon jema wong lo ashon obosum no tafrache le go je me wa lo ha cho ye lai no ko ba shan magbe ni wo ke fi okuko e ka ni bi ye no wo cho je me lai gon de blofo ba wo gbe le gon ha wo yi lai gon ni wo ya nka gbe oponglo no awon ta wo bi akeshi jo wulu ehun no eje ameno ni eja ga ba ko ne hidan no ya jo wulu no eje ameno ni no wo shi ko enu wote wa to jo wulu wo shi ko ni wa to ko to ba bi no won ta ni amena ameli ake woke taflate gbese kole niji onamro kan dan bi ahunsu daku bi ni baboti odo mi ke ba hun ke ba boti o circle ke mo boundary road ke ba ji opo ye multi store se woka me hunsu ni no moko akaba kewo ni na hybrid biko na chole ni na dowo na owuko ame wekunu pa owu family wekunu pa eka ya ketele ko mi wokele wienu ko ye kanishi nimbila te tafrache no mi won wekin cancer ni nimbila te tafrache many hewo amengme amebi he ne ba ne yi o manche ne ke amehia amebedo wo na owu amewo wo shia ye wo su ne dowo na wo dowo na owu no na kan hybrid bi ye na amenye na meke amebe to here amepa na kan be na amewo laigon ke mo ni ne achimota wo ke la me peja shipon la me ameye bawale shigbe wo hun wo ye dodowa gbe isegbe bie compensation na ha fe bie no me ni ka ha me 4000 gere ka ma ho shipon 4000 no ame ko mi amesane 4000 pounds wo na ko ye bie ni no he na meson na kan ni bie be ba she wa cha fe abalo woji lele abala ajele ni se na nyungbo ne lance woji fe nu ole aka me ka me te ni ne digital bia ne woji ni oje fe ba je nyungbo no ti ba fe fe na sa abua na no na fi ofen wole fe ti wo sumo nu o UP ke bi e she la joni yo da o ba che no mo ne sane wulo si sane wobi e ja ke me ba sumo ni amele e ja ke amenu he manse ni boko ebi he sane pepi wonu ake wo kenklema nche yo su ne ni bu nche o che gba ke te no ni Wulomo ni na ya ni na samani na afo sen hala de ba chon ne ajo su ma na mi ne na wi ake ebebinu si bi ye ten yo o te palete ni egbele se ni insu su ma wi ba si ma wi inu ye ona ke bokoko huna ni nya wi ake o te no musumbi ji alo Nadu bi ji koloko webi alo webi ke dowo na webi ni momo nto na bi alo mento na bi ake woni ba ni gbomoni menke bebi nuwe chefo akole akwoho kese otewi a ni seshime Wulomo o sane papa yo o radon be pie ani ble ke hikon ewo me ko me ba son wiemu ni ba ha amena ni na metawo na meko lo ameyi ehegbe teno efo bihi o fale ni otimi ko teno efo bihi je binu pe si bihi efo note
ne fo notei ifo adumwa ifo kwe adumwa afia ke enyaminu mbiri she no enyaminu egbomra no engole ifata bi ya she bi hiete notei ko kwe tani fo haji ye note ne blaka te no ehi efa ne shahi ko ne ke manche yelie ta frache ko ye manche be no kutomo oye nyon o somo me si sele loni no be e ba suma ke ebiye ahie sen kuni ameto amenabi mancheme no ne manche ne ni senne no kwemu na ke wo notei kolokode shia na yo na choje ma mantra notei koloko le to je meshia no ni notei koloko te shia ni akese we die ya ngo note na no e chobe no ni ba nsumo mawi no e barake note e de nche awulefu na ta ni afile no nehi no e jofu e ba eni kanso anwo ni ji no echuru ngo no echuru han le shinle he no ji shian ni chawo no ye bi ke moko bie sisi note shian teno akeni eni shian ne hewo no ebie amele ake ameni kanso shian ne no note ebie babwa aboye na hale shinle he ebie no mo sune fe mo fia mo ni le sisi note shian gbene mi nka ma ke note ni se hoji note koloko le bato na hanshia no meni yo jeme na me ke owowe no ni wo ni awogbe wowo achengbe wowo apamugbe shi koloko efe ake se ni ji te no se mi ake to ke na je nyon ake ja no ko le no ya dugbe shian mi ebe bodenche osumo konkon lo yokoto no na wo shian owuowe no me ni cho ame owuowe ja me yi no awoje mo no te no ifobi oyurado ni o ha wo le gbene ene ejidoko ni ejekupo dan iwo tonbo ni wo gbe keje sisije alobo we bepi ke o ke onupako ke amale so ya homo yo anopale iwo bi anto na teno wo le ake egbena na ehia yo su ni wo nu ji senche iwo o fa ni o gblaje me o chon wo fi o akwamu bi eni bafutu wo be pie amesumo na mehe ogbena aye wodi no money se de nche ni enoni akwamu bi e ko meke atoko senche da anya na sen ko ni ye ni be noche sen ko be ni be noche no kaji mo po ni shebe ni leji teno wewe kunu pa sani ono le ake leji se eche eja ko nyo hwe no ya tunu kunu ye se ne shebe e ko ajegbe ato senche eja ke no mi dowo na ahan le sen kofi shi sen kwa mi no e bata no ato senche ni echuk na hankusu e han le
o sense leji no to fanko o eje teno me leji no to fanko na chole no te kofie ka ote o fanko a chole no te kwa mame yo ni ne ta chole asofan agbe e ke bi ejemi le Wulomo yele wo e fankete la to le senche na show me bi awo bi e jake me ba sumo na me a show me bi awo me bi o badu asonko gbe ni nle mi hu je babote ni bi ami badu asonko je egbe ni egbe ji badu asonko jo ni akesho asafo ni lenyin leji icho le wola la le kwa franga aro le kwa no fi anu no he ba na gbe badu asonko ni na ke no mi te no shian efe tomo lumo yeli shian wo ye pi ye bi no kajibu ofe ochunoko klede kodo beta frache ni kukudu e shi 1939 e shi akomo no e ba hijeme ni fo e bi e jeme no twa aka shi en no ni je no ni mene mi wi je no ni badu asonko je shi an badu asonko e je blo obla godo blogodo kukurudu he ya hije mene well bravo ke last but one question o ton wo te no manche yeli o ton wo bo ni fe ni owo koloko me ba mi agbane boko ba bi te fe te ni dowo na gbe mo ba je manche yeli mi fi ake be ni abaya anwata nomie numwe niji osumanche egbo ibehi wale no sake ana oblanu lo moni ba domo na jane ya nomie enyaminu ke akwamunyo na chole asamwa ehishi enyami yoju e ka kwamunyo na chole asamwa ehishi ni afọ neke oblanu ne no ebalake ekeo e wofa ke wofa nye taya leraya lele nye osuhi ekete e ya yekuni neba nake e achu noko ni tomoneke be sani echekwe awe hi enyan no echeman na tashi na yempai na ke wodo na gbe sisine do na wodo na no hewo onye hewo ba yelumo kengboe akelumo yeli ahale na fosen kofi ahale neke ye manje eja ke ta frache akwamula anu emi ewo enye sen kwa mi eno eta no na fo na kan sen akenhale no sumo ne yo ke henye iwo no ha ebi no te yo sablanko osiamwa kwanten ye boafo ozu awo kwanten ofu awo asamwa leke ba ewo anglota ete sije katamanzota anglota oyura don wona agbesan de bimo dani wo baba bojenche oje tomu wo osumajin alo osukusun alo talo ekome ni ole ekole ifa ole akefa oni ole fe chiko le fe e ba ngo wona e jakno le wona wo bi ne kesan ni bojenche wo bi ani abacha osuma ekome keke moko ye koko keke lewe ke le no ni o bisande wulu pomo o kai ne ba to jo wulu ne ba to ko alo wo fa ne chomo wo su majin katalo e ko be ekotomo mamobi nima ke kotoba bi e ya fe osu manjo aman be mi ni blofo bajo osu ni awosen akato e mamobi
ni hime eko ya nshi otoba bi bete mo he ni ma numwe akle atojen bona fe ni kafache blofo ni ne akashe no ja no mi agbene blofo me nyi na amumo nima info wasane me nima ne jibo nima ne wo nima shije akane cho shikon ni muko he kodo ame pakutu mpo ni ma ajo ni ma ni ebalake ayato jeme jo wuluwe e afi tafrache wo jo ehwe mo helu koinan e ja ke joy wo jeme efe shipon fonfon ni woche me apleke oshinkejo kutuba bi mamu bi na ya hu e jeme no aka ke jo wulu ni ke mo fia mo e jen ti ajo ashindene na ya hu e jeme yo hacho jeme woje ke ba bie osuku jeme wo pleke shikeja adengre bi nu obato adengre bi osu shiponi inshwene osu shiponi sesemi osu shiponi pongpo osu shiponi hebron osu shiponi baba wo manyi chepi she boy aboko bi he fa he ko e tashi me ko ba play shi ko aboko bi e fe osu shiponi eja wo kristo fo e nije mi na ma no ka tamba ma me yen bible wa me no me efi ake jeme osu bi eje tashi bi eje afaka wo ba wo hin gbetamo Legon University ke no cho yen ke bo jeme Laigon amejencha me chopo Laigon ni okay neze fete ni nyeke la me baja la me nkwantana me yo lo han cho yen ke bo ake wo ba ni na nu oba wo pleke jo ke bo ni ne osuko wo ba ni na kota amli ni e nkwantana Babiloni ni wo ba ni na ni ne hu kwa oblenya le ni ne nyu ne akwa penyu ni wo ba ni na odai into Nimena mecholo odanto odai megwabo ke odai nkoto odai into dani odai into we le fo action ke kolewe yo fo action ifo bi ya hun ni ba fo action no le wo ni ba fi popular ifi tomo e ba jo blanc ni twa ye hin wa ni wo amewule gba action obosun kon na tue ke chenke ehimbese tue ke twemi fe tue no amewule gbo action obosun kenklemu ni yesen achole noi kpeneku sekan bemi ni ate dofota nomi awole na hangbe sekan Beji Osikan Osi a odi kan moni nye che ni nya mehi ti beji noi kpeneku le ese note doku